ale a mwen si jwet men. Zim. Ba y male. Mwen bezè bale. Pase yo se ide fwesh la fè men. Mwen misye mpense se Dubai misye te ye, oui men. Pasi. Ki nan konen? Dubai men. Mwen zo baye kon sa. Hey. Mwen fwot la men yi de pa men. Non boss. Pa mwen boss. Mwen boz. Louis. Sa mo dog. Identifiye nou nou mese. Yo. Pa man yanko, pa pale, identifiye nou boss. Jek, zoti bagay, Bay bel Dubai. yo, bel ti souli. Bay Dubai yo. Ouwe abiman sa, koutem 70,000 kout boss. Louis. Mwen boss nou te kom sa si a iti nan bay de Bon, basi a monsieur. men. A monsye nek fwet la. Miche mérite un coup de fouet. Nek fwet la se pou Mwen te kaka vie bay sa lan de wap di kon sa son bay wache pou kon ben kop. Sa ou kaka yo Miche blot. mérite un coup de fouet. nek fwet la. Nek fwet la. Identifiye nou nou boss. Yo. Mwen ka mouton $7 isi la blot. Sa pou la boss. Kaka voye boss. Bon boss. Sa pou kwe la boss. Tebe Louis. Meki nam nan boss. Kaka kom sa blot. Mwen kaka. Pasko boss.